enti we say video we dey kuma se for no omubu befu pɛyi ahwe metama tu ase kan ne ma ne agyan pa e de tire nyina be fa bo e de akɔ Young Don so bebe obi because said the Young Don esia bedidi oti kokɔ Nana Asantehene wobedidi natam no abusua enye easy concerning Galamsey nsɛm a Nana Dormaahene ko kan bi a atanefo no kaka say hey Dormaahene wanom red say omo de winim red ese Dormaahene sebe okeka mfiri no asɛm onim de okeka saa nsɛm no Young Don abe defend Dormaahene na nsɛm a wo abɛkeka kyerɛ Asantehene abusua enya asɛm kuma me mo hwɛ video no aha Penyah block media mesro say ni die mo oba like video and go subscribe button so na ba click bell notification icon for latest update na ba kyerɛ wadwen da ma me e wo comment section mesro so ba so no hwɛ video ma nua so enya bi ahwɛ e de concern ko fiad man wani ensensem on se e ba Nana Dormaahene on kasa e ma ye nyina obia social media so obia to ne go so Nana be kasa bi Nana be kasa e ma Dormaahene gaza feed obekasa den kasa mu no e de be kyerɛ me oh ko fiad man wani ni no e propaganda enya no kure hwe nye no na mmom no ohenpon kese bo Ghana ha otu Galamsey na on pese be kan Galamsey no ho asɛm nti na jese wasete Kofi Adoma app ete Kofi Adoma enfa this fake stories emekata Nana Galamsey na all yene so ete Nana Dormaahene e kan same way abana wa address Kofi Adoma ngwani ne eye shooting incidents no emagas oh Otumfuo tu Galamsey e was e kan ho asɛm a whole lot ema that's the same way no e cause another waves of conversation on the social media handles every command for na ebufu ye mom ke koma dwen kire Nana Dormaahene na I don't know Young Don ehwedi no se da bi ensem wasabi omo ka kire me amehene Nana Dormaahene de entwa yie enti na mames me defend me hene na abusua Young Don e defend Nana Dormaahene ensem wa ke ka kire Otumfuo Asantehene de esewani ene se ka kire ye ko hwe video ni mra Dormaahene anko kaza nkire Otumfuo yie na Dormaahene jimi on kaza nkire ni sembi man so hu se o kaza kire ni yie huh? Ghana say na munsu anitie. Come and tell me and prove to me that Ghana say na munsu anitie. Uni chance ni ka say na munsu anitie aka wana ba yare okurumo. I'm telling you the reality. Tie nyanse na make kachiro free wi asi nyina hene wono. Wutie da make kachiro no. Punishment we na aye straight up to Otumfuo ne na nkwasiafo no. Huh? Say what Jimmy na wo yade wasi Asantehene na wuntimi perform wuntimi nya hwe wo ema o my masa kan ye fa o na na bia na wo fa ase bi mesi so no wajimi kura too much Asantema ya edidam nyina afiri wo adan wajimi sa ma usane nkwasiafo na jimi fo bia ba begina se Dormaahene na whatever na Dormaahene mbu Otumfuo gwase Otumfuo we jimi fo me de ne kwekwa me de ne yadai na Dormaahene abebu no Otumfuo gwase we me de ne yadai na Dormaahene abebu no Otumfuo me mfa ne nya bini kwa na me de na etabi me de ne yadai wo wiase to Dormaahene ohene ni mpo ni munyamfo a ono wonya Galamsey onu kurom Dormaahene se obe Galamsey kura no a obe legal mine no on say nsuo ne manman nsuo on poison sas no on sense as no Otumfuo who say kumase too much obine ne kraman of course obine ne kraman kramayo ya minsharu ni yakase straight up Otumfuo uba Asanteman ubesi so efro se tutu Otumfuo ya ubesi so no wonya hwe ma Asantefo enti hwe na wonya ma Asantefo no ada na wo se ye ne ma mo Asanteman mu asam na meka kumasi asam na meka because me Asantini tieme ntra on ka se o na tribe fufro so ye nkwase asam ti omo na meka no ye fie yi ansen akoya abonten so de tima ye me mpasua so ye because kumasi wana na metie to ya Asantehene na wujimi na wo de wo je na awu wo Otumfuo aka emre kakra wo je na awu wo kwete yes wo je na awu to ya hwan you are nobody ade beja ya Galamsey mine right now krase Ghana ensase ho ya den on because of Galamsey no mutu ha to dia unya jimi na mekame Otumfuo jimi fo mekame ja jimi no Jai Galamsey dia me gina kon so da ne da nyina se Jai Galamsey no
Jai Galamsey no. What Jimmy Crowd no. Galamsey some Jai. If I saw behind so Jai. Jai. What Jimmy Crowd no. But the punishment blows the Yagusu to one. We need chance in what. But see, I don't mind now also disrespect to me. Me disrespect to me do at them. Me na me true. But see, I don't mind any baby or was as you should be. Of course, I brought phone a children or more a year exercise you. Or many bicycle exercise or more chilly. That's so. Yan say, yeah, you or more chilly 24/7. Yan say, yeah, you must say, and can see straight up. Intimidate me now. Copim so be Galamsey me now. Me no. Menya who so to Galamsey we no. Me no who copim so be Galamsey. Otumfuo eba hensam amo amagimi na ba hensam de wiase nyina hene yo no me na me ka no. Me na me ka no se ne esika no. Eba hensam sam de a wiase nyina hene ne de a. Because mentina ho ama emfufu mo nane e kwaye. Why say young choir berry as near Brabby before. Why didn't you have brew? Obviously, you look good. Thank you. Obi Uncle, you're not YouTube, Facebook, don't go subscribe. And you're for the day. Gas it straight up. Huh? Shensuani color. Galamsey somebody in Ukruma. Kroma, Galamsey, what damn you chat? Ah, who bet you about Galamsey? Today, you ask yourself, I was simply no. Who bet me about Ukrumo, about Galamsey Ukruma. Have you now? No, we any pabeno about Blue Crum about Galamsey, and Swanny. We any pabin have breaking and Amono, Shavium color, and no man in an amium. Croma unim from my home, quality from my yes, so. Mutitim would have won a Jimmy. What's your Otumfuo Asantehene and Kuro in person in Swany? Say ana mun kan kire me say ana say Shawiem kala say ana ma me hwem Otumfuo so be se me no koni yie na me no koni kama na asumdue ba me no ntam me no mienu ye ntam asumdue ba Jai Galamsey sam no jai wa jibi crowd no ya 252 ya 52 ya nyene jai wa jibi crowd no Wahina wa Jimmy say crowd me hu crowd ma bra bom na setrem crowd wan fari aba be gina aba ka kire wiase nyina wa kasema to wiem ama wiase nyina Ghana obi anim so adwan Freemason abra ona nanom Freemason na do ho akwadwan no eyenko asoma ye nananom a omne aborofo no be kon Freemason tenten a wo aboa kana me te say do be Asantehene no. Do you know that aborofo no kura ka ne yanka Asibroni odon wana ope wasem ho ejimi for oti gold titima so the whole Ghana Asante region gold wo mu chemba bia Otumfuo wuntimi anya good health hospital care kurama wa Asantefo no and you call yourself a king. I'm sorry, you are not a king. You are just an ordinary foolish guy, foolish person. I'm telling you the reality. I'm not gonna lie to you. Sorry, I'm not. A beautiful, we are everyone a beautiful, we had no for now. I'm trying to mucha. We had no for now to use a buy or bar pow. Hey, we to use a bar pow or your bar. Yes, yeah. Ghana for my mona who could jump to a Jimmy, huh? What to want a Jimmy? I can't correct your man, huh? Jimmy. See for. Uti wura mwana ya omse omunkwana emagu ya sabu ni cha yana Ghana forma omunkwana ya ma wura mu ha yana ya omse omunkwana ya ma wura mu emina na mete Ghana chia na omuchi omugu me so ha ukopọ omukwana ni ska na ya asemu cha ya asemu ya bere wura mu Otumfuo se tutumi nyaawo da bi nyaawo na de magimi minya ma unse kuro enti Jimmy na wu Jimmy no ene de na efo wo ja Jimmy no na mi nsumi nyaawo Jai Galamsey na wutu Jai wa Asantehene mu Jai na ene se asase ho aiden kura do Jai Otumfuo
Nientra da bia wo de ye dede na me nkura no me mahemfofo ni tu no because utubi enti se utubi a ahemfofo nso omunsu ntimi nya atu omunsu betu yesi ni odi kan no oni esua ne nante ti wo a wo ya Asantehene a the whole Asante region ahini bia swai manhia omunyina so manhia ti wo no mo ha ne a wo ye na how can when I would to Galamsey stop or he never flow to Galamsey? To the oil a joke. The oil a joke. I'm telling you the reality. The oil a joke. The oil a joke. Suyanyansa, Naya di. Suyanyansa, Naya di. Otumfuo Suyanyansa Naya di. Eja Galamsey no. Kopim so beja Galamsey mimi nya o. I'm telling you. Bodam. Ni chance ni say na prempem. So when in Samoa, Young Don, Accra Young Don, Abeka Chile, Otumfuo, then I say to Otumfuo. Okay, so I tell you that mama, ever conversation. How you Penyah Blog Media, background.